Perezida Kagame yahaye inka eshanu umuturage wo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu. Inka eshanu zihaka zatanzwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame zashyikirijwe Twagirayezu Jean de Dieu mu karere ka Rubavu nyuma y'uko ize zirashwe n'abantu bitwaje intwaro bari bavuye mu mashyamba ya Kongo. Izo nka Twagirayezu yazishyikirijwe kuri uyu wa 30 Kanama 2021 nyuma y'uko mu ijoro ryo kuwa 27 Kanama 2021 abantu bikekwa ko ari abarwanyi ba FDLR binjiye mu Rwanda bavuye mu mashyamba ya Kongo barasa inka ze. Ibyo byabereye mu murenge wa Bugeshi, ni muri metero nkeya uvuye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo no mu mashyamba y'ibirunga. Abaturage bavuga ko icyo gikorwa cyabaye mu masaha 4 z'ijoro, abarwanyi binjiye mu Rwanda bahingukira haragirwa izi nka za Twagirayezu Jean de Dieu, bahise bazikangamo ko ari abashinzwe umutekano, nuko bahita barasa izo nka, imwe ihita ipfa. Abo barwanyi bahise basubira inyuma batinya ko bakurikiwe n'ingabo z'u Rwanda zahise zitabara. Mu nama yahuje abayobozi b'akarere ka Rubavu, ingabo n'abaturage mu gitondo cyo kuwa 28 Kanama 2021, Twagirayezu Jean de Dieu yahise ashumbushwa inka eshatu, harimo iyatanzwe n'akarere ka Rubavu, abaturage ba Bugeshi, hamwe n'indi yemerewe n'umurenge wa Busasamana. Uyu murenge nawo ukaba wegeranye n'umurenge wa Bugeshi aho izi nka zarasiwe. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere, Nzabonimpa Deogratias, avuga ko abarwanyi barashe inka bikanze abashinzwe umutekano. Ati hari abantu bitwikiriye ijoro bashaka kwiba inka z'umuturage, bikanze inzego z'umutekano barasa za nka, imwe ihita ipfa. Twaganiriye n'abaturage tubashishikariza gukaza amarondo kugira ngo buri wese ushaka guhungabanya umutekano ashobore gufatwa. Uyu muyobozi akomeza avuga ko umuturage nk'uyu wagize ikibazo akabura inka ze mu buryo nk'ubu bugayitse, ubuyobozi buba bugomba kureba uko atahomba. Abaturage biyemeje kumushumbusha, akarere katanze inka ndetse n'umurenge wa Busasamana uturanye na Bugeshi nawo mu byumweru 2 biri imbere wiyemeje kuzashyikiriza uyu muturage inka mu rwego rwo kugaragariza umwanzi ko ntacyo yageraho. Cyakora mu gihe umuturage yari agitegereje inka yemerewe n'abaturage n'ubuyobozi bw'akarere, inka eshanu zihaka zahise zoherezwa na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kugira ngo ashumbushe uyu muturage wangirijwe n'abagizi ba nabi.